The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao pun rilak. Just wow. Kiseng bahalang repair ki bakin thop yak Jaintia National Council JNC, Khasi Students Union KSU, Jaintia Students Union JSU, Hima Sutanga Youth Federation HSYF, but Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP, haka khat new trek unailar aja arpun riu kila penlong gajing yalang bakin san cleariat, but ban pen pau gajing persya ik Shri Cement Project. Kita kiseng kila lum hajan ke durmot jong wak yang nong ba hapelau ke Office of Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills District, da ke babu jing dawa ban pendu no ya ke public hearing ke bala penlong haka lai pui trek unai tung aja arpun riu, haka bala terwa ban yok klong motion da ke company. Kinong yalam kila tangi ki dorting shop jeng kinong mi khmat sarkar ki bekin thop yu Menteri Rangba ke Jelau Konrad ki Sangma ki sembut Menteri Rangba uba Preston Tin Song baru ba asnyo bahalang dhar ke MLA Sutanga Saipung ke Kong Santa Mary Shilla baru MLA ke Cleariat uba Kermen Shilla. Haba keren kila pathai khu boru General Secretary ke JNC uba Wanshwa Suting ulong ba ke jing tangi ki dorting shop ke long ban penpau ke jing persya ke rukom le jong ke sarkar halor ke Shri Cement Project bat ke public hearing ke long ha ke life way trek unai tung aja arpen rio. Ulakin no ba ha ke public hearing na penan kam da ke buat persya ikipat ba na ilaka nong clear bat ilaka Sutanga. Ulong ba ke Meghalaya State Pollution Control Board kala khot ikipat ba jong ke East Jaintia Hills District ban penpau ke jing mut Henry ke te ke jing lang kala long tang na ke benta ke bekersya ni ke project. Kata Meri Challa down Kata Meri Challa down Kau halang dhar down Kau halang dhar down Kau halang dhar down Kata Meri Challa down Kau halang dhar down Kata Meri Challa down Kau halang dhar down MDA down Government Challa down MDA government down MDA government down apa dia ya NGO ya cuma MDA government down MDA government down Deputy Commissioner is Jaintia down SP is Jaintia down Deputy Commissioner is Jaintia down SP is Jaintia down Konrad Sangma down Preston Tin Song down Syub Halang Dhar down Kermen Challa down Preston Tin Song down Kermen Challa down Santa Mary Challa down Shri Cement Shri Cement MDA government MDA government MDA government MDA government Shri Cement Shri Cement Shri Cement Shri Cement MDA government MDA government MDA government MDA government Shri Cement Shri Cement Shri Cement MDA government MDA government kam kedak wi penpau ya kata ke jing singaw si leni kam kata kedak wi penremi ya ke jing lek bor yang ke sarkar he jing ito wa ka public hearing yang ke Shri Cement ka dep manu ni benai wa dep ha ka lep wi tarik pad ha tu ka public hearing ha tu besngi de yu ke jing lek bor do kata-kata deman kam ke jing yu right ya ka hok long bru man bru kam tam yang ki bru ke wa chakni ka than East Jaintia Hills naduk ki ilaka nongkle haduk ka ilaka Sutanga deman yu ke jing lek bor haduk kata-kata ya ki wa percha ya ka public hearing de khanglat iki cheluti don hi bat de khlok lek wat yau surok khanang like yu poi chakata ka thau te kani hi ke jing lek yang ke sarkar man go kaya ke wa myu priang de lele hapo East Jaintia Hills District kate to ka khubor ka ikwa upha chaka sarkar wato mhoi ulek bor kam ni klem da ap ya ka sur yang pajba da ku nyom ben phi ya ka sur yang pajba katwa ka Meghalaya State Pollution Control Board no wan khut go ya ka public hearing na ka benta waro open siaw ya ka sur open siaw ya ka jing siaw yang ki kaya kata ka jingmut yang ki ha ka tu ka public hearing handai penban yu ka sarkar da khanglat go lang ba ka penem kam bakla ya ki force haduk kata haduk wa ki pajba am yo dal de gu poi cha kata ka thau da kham tam no wan le plus wa wat tang ki bai thau yang ki tre thau yang ki nong rep le mem yi penbai aperdi ka jingi kulmar aperdi arki ilaka mem yi penbai handai ka sarkar dang ilat go ya kanika
ya kani ke Shrisman pun man yebor dan pun laibat yebor ya ka kani ke public hearing hande imem tibi ka ya ka jing ito ka sarkar wa ka Shrisman hande tang wa kani hi pau go sebertai wa to ka jing le bor ta kamten ni da le ila da pen pau ka jing siang siang ni da pen rem ila ya ka sarkar MDA tu wa da le bor go ya kam kini ki kam kam ke jing kerpat le to hi kam ke diman le to hi mo de ja kam kini ki jing le bor hapok ke district how em kini ki public hearing le ni kinu ki benta yang upat ba kat kam mani heduk kate yo ke sarkar go kenu ke respon hejing ito wa ka jing pha chithi kyong i chaki department wa fair ki human concern department yo kenu ka respon yong ki le ni kenu ke jubab ke yong ki ta keni le penyu hi go wa to ke sarkar hi de cha chiliang ba go le ni the favor ba go ya kani ke Shrisman dan deman go ka wa thla ka wa khlot ka wum sneu de ye cha ba go wat haprdi ka jing percha ki wabun na ki pajba na ki seng ki per bat kam ju na ki nongrep ande ka sarkar de penman ba go ka wa penjob jubor ya kani ka public hearing yang ke Shrisman kam wa da dilek chiliang kat kam man dang ketu ke jing ipor ya ka sarkar hadu chpau sngi tadang sa ki sngi pupoi ka te ka chpau sngi henre man dekut yang ka te ka sngi ineliang yang ka JNC daw khudi ya ka jingilang ka wa kerpang yang ka CEC hiteu ya ka discussion ka wa kerpang ka wa janai berkat janai da kaya ke step lene da kaya kita ki action uhimi handai hadin wada dep berkat janai hite upat ye da kaya ke senjam uhimi handai iman mchong man kita ki wachong klikti karwum puyo I ya kata ka hok kawa dawai namata kariu ke jai bru khamtam namata ki nongrep bat namata ki trithau yang ketu katain ilaka nongklik plus yang ke ilaka setengah President ka KSU East Giant Hills uba extremely ensu chen ulong ba ka jingi khi menta ka sngi ka long ka bajai jai bat ka do ba ka jing thangi ki do ting shop jang ginang mi khmat sarkar ka long kum ka jing penrem halo ka jing penan kam da ka bor persha ya ka hok jang ki pai ba ka district amata si ini liang isan sing nilawan hang ne po umot jong wok jang ba bulan ne clearet kene de ka jingi khi ka bajai ka jongi da ka pa chong lan mangor bada keju por ngila thang ya kitun shop jong he sarkar jela kuma bitip ke sarkar MD itu kemta sing ngila thang kum gedak pan prem jure ki namar kejing yurot jong ki ya ga hok long bri mon briu khamtam ya ginong jong chnong kibde na po kathan agent dil jong kuma bitip bi ba kasing hi apo kejing ngelam jong si khamtam ji debat gini khamtam ji debat gini kimat santli ba kasing labu sarkar tengangit ba ya gani ngila ya kejing start jong si namar ko mangitip ba mata singi kan don jilang kejing lang pajba jong kaki suseng kimi ha kathan sor sulong ro oi padla sai ro kumju padja gane kam ngila kejing start jong seng kimi pad ke ba seng kimi kan sasim yang rai kata ngin se pembet ko sarkar la tung ngin kori nginam seni atan yang kori namar tip na gawe sarkar ki sai tung ngin kori rega kum ga sengi kum pajba no jong seng tias ngi kwa ba ya gane public ring pelong anok le dengan pendam no ka mar kam sem la ya kam sem la yo kam sem la penhun ya ki nong persya kabar kam tam gala penuntang ya ki nong persan hajing de bat ge MLA jong yo kam tam na thanyi se dia donar ngut ya gane ngim mar ngi ya gane kam la bu be khmat jong sarkar kam ta hakmat yo menteri rong ba ngathrai jelas sing thu hi ba ngila ya gane kam na mar ki santli giman ya ban sim na kabinet yang ni ngila pentip sarkar ka dei ban prulong yang ni mat santli kum ka single dawa Nakaliang kinong yalam ke Hima Sutnga Youth Federation HSYF kilaong bagi ilaka Sutnga kadon ki kot sakhi bapin I ya ke jinglong tra ya ke jaka ha ka ba ke Shri Simen ketemu ban seng ya ka karkhana naliang ang I oi nesngi wei thang ini tinchop wei penyo ya dak o percha ni benta anjing cha yo ro I hajing to wa public hearing yang Shri Simen naliang ang ite thau wa chak ta hitai naliang yang I amikon yang ilaka janoro hi I atuat ni kon yang elaka da yu ki I thau mat da em hile I land holding I wa da penyu ya to jing to I tai thau wa to mantri yang I correspond wa yo ina di council to wa hapo jing yelam yang doloi hapo jing yelam yang kini ar loi ina liang I ama sen hima sunga da ong I ki wa to ya chiam hiwa arngut idoloi ya ia pentok pentenia na kam henry jing chiam yang ki manwa pulam mamtu he artip sap tetap arra ega hador barang elaka ina liang I ama sen hima sunga hani kenti manda percha bai yana simen plan yana public hearing angka ni bah ewa da yurot ki arben gi yaklam hajing to waga elaka nang klik lamben go chimi jingkit klik hajing to waga elaka sunga
i dadap man dorbare ha khat khande darit yong liu benai osan dadap ile yo rai wa chibor wi percaya ne Sri Semen haji to public hearing ka te iam te ini liang ayong i lada poi gi pen baik pen shot gi do te rukom wa bnia wa dam chakta yu khon yong elaka yu khon yong i paramarjan ini liang i da yepa yoni haji to ote Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya